Jako puno truda i energije uloženo i to pokazuje samo da je učestvovalo preko 150 ljudi u organizaciji i pomoći u organizaciji jednog ovakvog eventa, a imamo preko 1000 učesnika u raznim trkama. Ove godine smo napravili jedan novitet. Taj novitet je da smo želeli da pozovemo sve ljude iz biznis svijeta i da napravimo jednu biznis konferenciju na kojoj ćemo razgovarati o potencijalima grada Konjica, o potencijalima razvoja i o mogućnostima investicije u ovaj grad i u poveznici sa sportom, turizmom i svim drugim sektorima koji su bitni za razvoj ovog grada. Aktivnog rada 3 mjeseca zadnja, a negdje pasivnog 10 mjeseci sigurno od ideje, realizacije evo do tog ostvarenja. Zaista nije jednostavno, moram da kažem i da istaknem svoj tim ljudi koji imamo sa suorganizatorima MM Real Estate-a, koji su donijeli jednu novu energiju po pitanju biznisa i po pitanju ovog dana. I po kompletnog ovdje Garden City-a, grada Konjica, naših partnera koji su se dali više nego od tog osnovnog partnerstva kakva su inače, dali su u organizaciju i sve je to doprinijelo ovome što se dešava i zaista mogu da kažem da je ovo jedan novi početak kada je ova priča u pitanju. Staza nije bila zahtjevna, malo je vruće danas, sunce je i to je bilo jedini problem, jedina prepreka. Staza je kratka, nije teška, sve je ravnica, tako da nije bilo toliko teško. Sve ono što trka, odnosno što trčanje pridonosi turizmu je upravo ono što čini sport i turizam simbiozom u nešto posebno i siguran sam da se ovakve utrke u Konjicu dalje će se prepoznati i od strane grada i od strane kantona i države i ima perspektivu.